Fáilte go dtí an ceacht gaeilge inniu, seo don bliana dó gnáthleibhéal. So inniu ba mi dig fécinn léamhthuiscint atá I turas a dó leanach a nócha cethair. Okay, so tasc ibre hain féicear na pictiúir agus matseáil na pictiúir leis na séisiúr. Okay, na séisiúr tá ceithre héisiúr ann. Tá airech, tá saoire, tá fómhair agus tá gíomhre. Okay, so matseáil, cén ceann atá in airech. Okay, so féic folklore.ie, okay, agus fáimach cad éon gaeilge agus an béarla tá brana. Okay, aontóg sin tasc a hain. Now, tasc a dó, ba tú ag fécinnt léamhthuiscint. Okay, so tá an colín seo Lorraine. Okay, so ibre a hain féic an téacs. So déanamid éist agus aber. Éist agus aber. Listen and say. Okay, so this is for your listening skills, skillna éisteachta agus skillna cainte. Okay, your speaking skills and your pronunciation, your fáíocht. Okay, so here we go. Hi, is Misha Lorraine. Anwa, táim ima chóní I mun dórán in núnanál. Tá sé sitse cúis farige. Baile mór bríomhar is se é. Anwa. Okay, so now from here on in, you can just pause it. I won't pause between. Okay, so when you're saying it, pause. Okay. Tá go leor áisina deasa sa cheantar. Tá picturlin, bíalin, siopaí de gach sort agus ionad sport an seo. Chomh maith leis sin, tá cúpla linn snámha agus páirc uisce an seo. De thurasóirí tá óstáin, golfcúrsa agus páirc eachtraíochta. An áit is fearlam áfach ná an trá. Tá trá áling an seo. Is féidir leat dul ag surfáil freisin. Tá go leor scolanna surfála an seo. Téim ag surfáil gach seachtain. San airech, sa saoire, san óbhar, agus fiú sa gíomhre nuair a bhíonn an aimseir go hanis. Okay, go hiantach. So that's task a dó, éist agus aber. Now, task ibre trí, ná na ceistena. So, ibre a hain, cá will Lorraine in a coney? Where does Lorraine live? Okay, so let's find out where it says that. Hi, is Misha Lorraine. Táim I mo coney I mun dórán. Okay, so she's saying tá mé I mo coney. So what will we say? Tá she in a coney. Okay, I mun dórán. Ibre dó, cén sort baile é? What sort of a town is it? Ibre trí, déan cur síos na háisina sa cheantar. Describe the facilities in the area. Ibre cethair, cad atá ann do thurasóirí? What is there for tourists? Ibre cuaig, cad é an áit is fear leithí céim fá? What is her favourite place and why? Ibre sé, cad a dhéanann Lorraine gach seachtain? What does Lorraine do every week? Okay, so that's task 3. Okay, task a cethair. Okay, so this is an extra challenge that I hope everyone will be able to do. Is be a kind. Okay, so lay on piasa. Okay, so you've done your practice, you did your éist agus aber.
Now you are going to do a screenshot. So get it on your screen, zoom in. Don't have it out like that. Zoom in, okay? Marsh in, and there, away you go. Hi, is Misha Lorraine. Time in Mahoney in Mundoran in Nunanal. Listen back to the first, when I read it out the first time. If you're not sure of any pronunciation, use your screen record and make sure that your microphone is on. Okay? Good night, Rian Thalat. Slán go fóill.